Tai atu ana ko te tini ngero ki te tūwheratanga o te whānau Ātea. He kaupapa Māori ake nei kei te maunga o te pane o Mata Oho Mangere. Hei tā te pūrongo a Ashley Nathan ko tā te whānau Ātea. He tūwhera i ngā kaupapa Māori Ātea nei, pēnei i ngā rua hāngi te kiorahi me te māra hupara ki te tū Mata Whānui. Whakaora ana ko ngā tikanga Māori. Ki te pane o Mata Oho nei. Māra hupara are based on whakapapa. They're not just logs and rākau. You just put up any old where and call them a māra hupara. They have to have actually a whakapapa. So everything here will be related to the histories of the local tangata whenua. Ko te hāngi, te māra hupara me te whira ki orahi etahi o ngā āhuatanga Māori, ka kitea e te marea. Hei tā te tangata whenua, he mīharo mā ngā tamariki. Ko te whare ātia, kia mau e ngā tamariki tino kakamara atai. E te kai, te hāngi, ka pātai e rātou. Kia rātou mātua no, hea pitikanga. Hei kai nge mai a papatūnu. E nei pātai ka whiriwhiri ka tūwhera. Au e nei āhuatanga ki te ao Māori, te atāhua o tēnei huihuinga o tātou. I mahi tahi te iwi te kaunihira me te Tupuna Maunga Authority kia whakatūrea tēnei whānau Ātea. It was all about leading with local pūrākau and re-encouraging people to form a connection with their local maunga. Ko te hapori te aronga matua, e hūro ana rātou ki tēnei tūwheratanga. Tiki te hoki ngā tamariki, he hoki mai ana, me te Māori ake nei o rātou tākoro, te whakarongo hoki ki ngā kōrero a matua Hako Brown, hea tāhua brief. Koere te rongo o a Māori ki au, mahi o mātou nei matua tūpuna, kia pai ai te tipu ake o enei tamariki, ka hoki mai nā mātaurana Māori, a kuima, a koroma, he rongo a mō mātou te iwi Māori. He rongo a mō te iwi, he rongo a hoki mō te maunga. It's important that we bring all our kaupapa together and share in their glory and their legacy from our tūpuna. Tērā te kōrero e mea ana hoki ki o maunga kia pūre ai koe e ngā hau o tāwhiri mātea. Ko te pane o Mata Oho e tatari nei ki a koe. Ashley Nathan, Te Karere.